Om Swastiastu. Titiang Mawaste Nikade Dewi Astini, NIM 2112051002. Program Studi Pendidikan Bahasa Bali Kelas A Semester 1. Ring video puniki Titiang jagi ngaturang satwa Bali Sane Mamurde Cupak Gerantang. Ada ketuturan satu icupak tekeni gerantang menyama aja ke dadua icupak ane kelihan i gerantang ane cerikan gobelan parilaksana kakak adi puniki doh pesan metiosan icupak gobane bocok kumis jampe kales brenges bokne barak kekah careduk basangne gede ulian kerang pesan medaran nanging jo pinane teken adene i gerantang pengadegne lanjar gobane bagus tur alep asing-asing anak yang tenang mekejang ngedotang ulian kemikane manis terantang pesan megarapan kecerita yang sedek dina anu icupak teken i gerantang lakar metekap kecarike disubane neket dicarike i gerantang metekap nututin sampine nanging icupak mepelanan dogen gaini tusing tahen iyeng rungwang adini megarapan disubane i gerantang suut megarapan mare lantas icupak teke uli mepelayanan ya diastun kitu bikas belini nu masih melah penampene i gerantang laut ngomong alus tur nyujur manis kamu beli malunan mulih tiang lakar manjus malu mesaut icupak gangsar nah hadi lamun kitu kula lakar malunan mulih disubane kitu lantas icupak mulih mejalan disubane icupak joh uli tongosne i gerantang manjus ditu lantas icupak mekipu di endute kanti awakne uyak endut disubane gitu mare lantas icupak nuk tukang mejalan mulih sambil ngejelempah-jelempoh disubane nekat di diwangan umahne ditu lantas icupak gelur-gelur ngeling meme bapane tang kejut ningahin eling pianakne laut nyakjak tur nakonin cening wayan cupak pianak bapo mudiang cening mulih pedidi buene brod botan men aden ceninge i gerantang dije mesaut lantas icupak sambil ngeling kene untuk meme bapo kola kenyat pesan metekap dicari ke uli semangan pedidi i gerantang anak mepelanan dogen gak ini uli semangan buene iya ngenemen anak luluh dogen gak ini maremondo pesadune icupak subuh pedeh bapane teken i gerantang ditu lantas bapane ngrum-ngrum icupak nah mendep cening mendep buen binjepan yen teke i gerantang lakar tik-tik bapo lakar cunung bapo uli cuma ningehang munyin bapane pedeh teken i gerantang lege pesan ke nenek icupak apa ngedusing ketara dayane jelek ditu lantas icupak pesu ngabesiap lakar mabombong kecerita yang aneh jani i gerantang subesuut mancus laut mejalan mulih sambil celempah-celempoh kabatek ban kenyel nih megarapan dicari ke uli semengan
Disubane neket di jumah nih. Lantas bapane nyakjak niktik i gerantang laut. Ia ngomong gini, mekat gerantang nirguna papeng lah pianak buka cai gobe melah bikas jele turtwar demen nyemak gae menyak adung gobe ajak solah cai nih dijul cai mana jajan cari kene. Ni ngehang munyin bapane ngeling lantas i gerantang sambil ngepegat-pegat munyin nyautin munyin bapane merasa ken dewek kena pisuna. Nah, bapo, ian subuh kene kena bapo nih nundung anake buku tiang uli jumah tiang nerima pesan terus nan bapane eni dumadik seperti lar tiang uli jumah bahagia hidup bapane teken beling tiange icupak. Dua amonto i gerantang ngeraos teken bapane lantas i gerantang megedi uli rumah nih mau jalan i gerantang jelampah jelempoh kabatek ban kenyal nih metekap lan seduk basang nih ulian tusingman medar uli semengan. Ke cerita yang aneh jani disubane joh megedi i gerantang mare lantas teke i cupak. Ditu lantas icupak nakonang adin nih. Meme, bapo, adin kolane dijo. Mesaut lantas bapak nih. Adin cenenge subet tik-tik bapo, terus subet tundung bapo li jumah. Ane jani, apang tawang ngerasan mayus nih tentu. Disubane ningah munyin bapak nih boka gitu. Ngeling lantas icupak laut memunyi. Adi ketwang bapo adin kolane. Adi tundung bapo adin kolane. Tiju jani alih kolo adin kolane. Anak kolo ne mayus megarapan. Mudi yang adin kolane tundung bapo. Mara ningah munyi ni icupak. Jadi angsek kena ramane merasa kendewek pedih. Jani kola lapar ngalih hadi kola nih. Kalabang kola takilan. Sepan lantas memene ngenak icupak takilan. Disubane gitu, lantas icupak megedi uli umah nih ngalih i gerantang sambil ngabo takilan. Di margane icupak gelur-gelur ngauken adi nih. Adi gerantang. Ne kolo subuh teke adi ngabot takilan adi. Cu tetang satu saget tepukina i gerantang di tengah alase. Ditu lantas icupak nyagjagen tur ngideh pelih. Adi, jalan mulih adi. Ampur ayang beli adi, jalan adi mulih. Mesaut lantas i gerantang alus. Kemo subuh beli mulih pedidi. Depang tiang dini nanang sakit hati. Iastum tampin tiang mati. Apa paran hidup tiangnya tusing demenen rerame. Disubane kini besautnya i gerantang. Lantas i gerantang tekek i cupak ajak ke dadua. Natakin panas ces lan suka duka. Pitekernya nih, iraga nenten dados medaya jeli lan mebikas corah dekat anak sanelianan. Iraga sepatutnya nih saling olas asih sareng jadmu sanetiosan. Mangda iraga state nemu rahayu. Inggih, wantah kadi asapunika sane prasida aturang titiang. Jukut kangkung mesambal sere. Kirang langkung titiang lunas pengampura. Puputang titiang antuk parama santi. Om santi, santi, santi.